Kitabu cha Maira mriango wa 54 mstari wa kwanza hadi wa 19. Hanamba nionera mbazi hewe Mlungu karakara na mahenzogo gasigogoma gafute makosa gangu kulingana na unji wa mbazi za kwako nigesa kosa rangu kamare nitsusa dhambi zangu nindamanya makosa gangu na dhambi yangu imbere zangu siku zose nidzakuhendera dhambi uwe hakeyo na nidzahenda mai matsoni mwako ili manenogo gakale maneno gahachi na usikale na kaila wakati umbo za hukumu. Mimi na mudambi ni mudambi kula ndani ni mama lola nafaizwa ni ujeri ulio ndani mwangu unanifundisha hekima ndani za moyo wangu nitsusa kwa kuhumira muhisopo nami nindakala msafi nigesa nami nindakala mwaruhe kuliko theluji nihenda nisikire fahiro na henjerejere yo misoza urio ibandabanda na ifahirwe ufitse usowo usilole dhambi zangu na ugafute makosa gangu gosi. Hewe Mulungu niumbira moyo safi ndani mwangu na uihende lusha na imara roho irio ndani mwangu. Usinitsuhe kulamberezo na usiniusire roho wakwako mweri. Ni ujira fahiro ra wokolwi na unipe roho ya kutii ili niimarishe. Gonya nindafundisha hende makosa ngiraza kwako na enye dhambi mandauya kwako. Niokola na kila atohewe Mulungu wa wokolwi wangu. Nindaimba zulu za uhachi wa kwako. Hewe Bwana vugula milomo yangu na kanwa kangu kandatangaza sifa za kwako. Ujeri wenye uwe kufahizwa ni sadaka hedu ningakupa. Kumala sadaka ya kuocha. Sadaka ikubalikayo kwa Mulungu ni roho ya kujitsereza, moyo wa kujitsereza na kutubu. Hewe Mulungu kuvuria. Ionere mbazi Sayuni na uyavize, uzijengelusha kuta za Jerusalemu. Gonya undafahizwa ni sadaka za karakara, sadaka za kuocha na sadaka za nzima. Gonya nzao zindambozwa zulu za kijajacho cha kwambozera sadaka.